Dobrodošle opet. Ovdje ćemo proći kroz disanje koje će nam biti od pomoći kako sam porođaj krene sve do faze guranja. U samom početku će vam najviše prijati da koristite pasivnu relaksaciju koju ćete također dobiti u ovom modulu. Kako porođaj bude napredovao i kontrakcije se prosto budu pojačavale, više vam neće prijati da ležite, nego će vam biti potrebno da pokrenete svoje tijelo, gdje ćete onda koristiti aktivnu relaksaciju i disanje za ovu fazu. Kako treba da dišemo u toj fazi? Duboki udah na nos, tako što širimo stomak, rastežemo vlakna materice i na taj način je zadijevamo kiseonikom i pravimo bebi dodatno prostora u materici i samim tim su kontrakcije manje bolne. Udah neka ide na 6, a izdah na 8. Izdah ide na usta, zvučni izdah. Ajmo jednom. Već u ovoj fazi će nam odgovarati da se krećemo, naprimjer to može da bude i evo pilates lopta koja je izvrsna za trudnoću i za porođaj i za period nakon porođaja, gdje možemo znači ili da se cupkamo, ili da kružimo dok dišemo, ili prosto će nam odgovarati da se samo njišemo sa noge na nogu i kako kontrakcija ide, da radimo to duboko opuštajuće disanje. Znači, udah na 6, izdah na 8. U početku će biti potrebno da brojite, kasnije kako se kapacitet pluća bude povećavao, to će vam prosto doći prirodno. Kako porođaj napreduje, više nam vjerovatno ni ova tehnika neće biti od koristi, jer smo već došli polako do faze guranja. I ovo disanje je takozvano J-disanje. Ono nam u stvari pomaže da na fiziološki proces reagujemo instinktivno. U ovoj tehnici disanja ćemo također zatvoriti oči i skoncentrisati se na dah koji ulazi u naše tijelo. Dah ide niz tijelo, znači ne samo do stomaka kao prije gdje smo se trudili da proširimo matericu, već ide skroz u naše karlično dno i u vaginu. Ono što osjećate dok radite ovu vježbu je da je vaše dupe i vaša vagina da su ispunjeni vazduhom. Kao da dišemo u tom prostoru. Ukoliko dok dišete osjećate pritisak u stomaku i punjenje samo stomaka, onda ne dišete dovoljno duboko. I u ovim trenucima treba da omogućite da je vaše čelo, lice, brada, da su potpuno opušteni, jer sve ono što radi vaše lice, radi i vaša materica, vagina i karlično dno. Sad već znamo da je sve to jako usko povezano. I ako je tvoje lice pod tenzijom, bit će i tvoja materica. Znači, dišemo sporo na nos, i vazduh će dodirivati zadnji dio grla i stimulisat će ga. To možete osjetiti ako stavite ruku na grlo. Vidjet ćete da to nije nazalno disanje, više je duboko grlno disanje. Čućete lagani duboki ton dok dišete. To proizvodi vaš vazduh. Proći će kroz cijelu vas i izaći napolje. Zamislite svoj dah i cijelu energiju u tijelu. I ova tehnika je najbolja za upravo ovu drugu fazu, fazu guranja, kad nijedna druga tehnika više ne funkcioniše. Ova tehnika pomaže da ostanete mirni dok gurate i šalje energiju u vašu karlicu i gura bebu napolje vašim dahom.
Znači nema onog naleganja na stomak, nema da li treba da guram, da pitate nekoga, nego prosto ćete vaše tijelo da osjeti, a vi ćete mu pomoći dahom. U tome je razlika od prve faze gdje dišemo i podižemo sve mišiće, rastežemo. Ova tehnika djeluje tako što vrši pritisak na dole i gura bebu. Dakle, treba da zamislite kako vazduh šaljete dole ka vagini u obliku slova J. Znači, kao da bukvalno hoćete da izgurate bebu. I kad izdišemo, onda ćemo i izdah također, znači ide ka dole, ali možemo da izgovaramo znači ne izdišemo vazduh kroz usta, kao što smo u prvoj tehnici radili. Ako stavite ruku ili neko ogledalce kod usta, osjetit ćete da vazduh struji, znači da vazduh izlazi iz usta. Tokom ove tehnike i taj vazduh šaljemo ka dole, znači kad stavite ruku na usta nećete osjećati da vazduh izlazi iz tijela. Dakle, idemo ovako. Udah na nos, ali grleno. Možete da stavite ruku na grlo gdje ćete u stvari osjetiti te vibracije. Dakle, ovdje ćete osjetiti blagu kontrakciju gornjih trbušnih mišića. Znači, ukoliko osjetite da vazduh izlazi iz usta, ne radimo dobro, nego vazduh treba da šaljemo opet dole. Idemo još jednom. Znači, udah ide na nos, ali grleno. Osjetite vibraciju grla. Neće biti lako, nećete uspjeti iz prvog puta. Nemojte se bojati da ćete roditi svoju bebu sad ovdje samo zato što pokušavate da vježbate i da dišete onako kako treba da dišete kad bude došlo vrijeme za guranje. Ne, to se neće desiti. Znači, slobodno vježbajte tokom ovog J disanja gdje vazduh ide ovako, tu, tu, tu. Zamišljajte to slovo J jer će vam ono pomoći. Ne zaboravite da karlično dno dupe, glava, vilica, sve treba da bude maksimalno opušteno. Vježbaj.